Il-medja internazzjonali belet il-lixka tal-medja Maltija meta jumejn ilu rikbu fuq fake news ippubblikata minn diversi kmamar tal-aħbarijiet Maltin. L-aħbar kienet iddur ma' Peter, il-kep ta' dwana li skont il-medja indipendenti u tal-Knisja tal-Arċisqof solva l-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Dan wara li ximilu qabad passiġġier Malti ħireġ mill-ajruport ta' Malta b'aktar minn 200,000 euro fi flus kontanti. Fid-29 ta' Novembru il-ġurnalisti Maltin ikkonkludew li l-qabda tal-kelb waslet lill-Pulizija l-Melvin Tewma, il-middleman fil-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Dan bilan li jippruvaw inaqsu mill-mertu tal-ħidma sfiqa li jagħmlu l-investigaturi Maltin taħt it-tmexxija tal-Ispettur Keith Arnoff dawn l-aħħar sentejn biex issib fil-għaxija persuna risqet formalment akkużata li kienet il-mandant tad-delitt. Madankollu jumejn wara li din l-istorja ġiet irrappurtata fuq il-medja internazzjonali fosthom fuq il-ġurnal Ingliż The Guardian, is-sit elettroniku Lavin Malta kellha tirtila kull ma kienet qalet u talbet skuża hekk kif din l-istorja kienet fake news. Messaġġi li bat One News lill-ġurnalista ta' The Guardian u jekk kienx ser tirtiraħħa beqgħu ma ġewx imwieġba sal-ħin tal-bulettin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.